Salamat si tamu lante terampak kemasusan lante melambi totemo pada rampo si pakatana lante inan kikuang kore semangat lagu kita solanasang tu makdin unantai te batara pugna tomatuanta budi memang kasa sumabintu temai rombongan buka lagu temai siunuk temangura tu male tamoi makdin rampo mau merapat tamate ongan banua tu tananai pada lasi pakatana lante inan kamasusan makalimana kikua laku tememinto paranwanan lante tangana tondok tu tentombang ususulangkan yang berikan Pak Dengaran nama adinnya temai Sarah Makdin di paling kamelo selaku te aku totema nah totema den rampo-rampo mate batang pernah coba teman-teman tetap mate dengan banua Nenek cantik. Nenek cantik. di para pemali lagu kita sudah nasan kumua yaitu Pak Kamayan Sitaruna Lana Pulau Majelis Jemaat untuk kekesan nah yang di sekalian dapat kemarin lagi pulau Ibadah. kami nombang Pak Pakatana lantainan kemadin ni di pokok SD 5 apa khusus mata kumua lamapahan di Solanasan kumua ko belanda budak-budak temai sarak kemarasan di Palingka lantai kalimantan lantai bulan 92 ya jadi kikuam ya tu kamapahangan ta Solanasan bagi melo temai tuta ko kita bang malam papatui patuna nama adil luming kamelo na napasaka temai mintu toma rapu laku tingayota tu lompatun na batang kaleta kande siawai na dulu na tamanen tarimai ki peta ada ko ibu pendeta na anta kilan kapas sembayang ta masambaya masusah mapaadi ikan no puang untiro ite batang rabukna tomatuangki untingayo ite kamatian na to kikaboroy apa susi misa toro toma apatongan kumua moy ang kimapaadi moy ang kimasusah moy ang kitumangi te sanga anatulak ini usedan ranungki sangadinda kamu manari ya morato opuang lante melambi totemo kirampo umpamadiong penangki di olomi belanna kitandai kumua moingkilan kamasusan moy angkilan kamapadiran apa ya tu pak akaboro me tontong me papayan lako kami belan pak tunduan siapa kaborok mi opuang ya temintu anak rampo anak ampo sia mintu toma rapo bisa salama rampo lanteinan ludio may mangkasa kikana say kumua pak tunduan mi kamu orinding palay opuang narampo salama si solate
batang rabuk nate tumatuan ki. Tontong ki anga opuang kumoya te pak kaboro ya te. La tontong pa mi papayan lan katuang ki. La bi para kalakote anak ampo. Unting ayo te kama pakdiran kama susan. Pa apa kata na ludio me kalemi. Kama totoran ludio me kalemi. Tontong ki anga opuang. Nabelan na tontong kirasakan tu pak kaboro mi kama masyami siala kote to maarapu. Ya marato boy nalan kama susan boy nalan kama paadiran. Apa napasak ka apa tu umpatun na batang kaleki. Ki patongan opuang kumua. Ulen di te pak kama syami. Lama toto kan unterimai. Ki matoto si pakata na misa sola misa. Batta unting ay te kama susan. Siala tontong usorongan katuang ki mati kalemi. Mi pasakete toma arapu opuang lalu mintu pengkarangan na labi para kalante tanga-tanga kamasusan. Ki panganduan tu rencana kamenomban pak pakatana tula diangkaran dako tete 5 kena kaloy penami. Ki sorong tu mintu nate opuang mi pasake kane solanasan. Laka ko kami kombongan majelis gereja keluarga sia Pak Tondokan tontong kami usi solangkan opuang ki tarima ite Pak kamasyami lan sangan napuang ki pong Yesu juru salamaki amin. Ya, jadi selama laku kita selanasang ya tonton di parampok semua. Dako ditolak pak semua lama dibaktikan jadi saya kata 5 pak khusus motor. Ya pada mata kuliah semangat. Ya tuh kami nampan malam minggu terima doa jemaat tuh kesan di pokok itu sih biasa ketika saya pak Bila kumpai la toleransi di sini ke pak pelayanan sampai mai. Ini video lama-lama. Ya, dia akan perlu cari buka dari nakut terima pula. Iya, apa yang paling ganteng, yang paling muda. Ya, kurang Topinya dulu. Lebih ganteng tahu kalau nak pakai. Dipromosikan kan? Iya, oke. Promosi kalau lupa sabar. Ya teh. Kita ada pernah dipromosikan teh. Oh, saya itu dipromosi. Terkenal lu ya lo sabar gitu. Kertas. Koya teh paling anu. Oke, paling bagus lah kan. Ini adik saya, adik bungsu ini. Mama Gia. Ini kakak saya. Ini cuma 2 perempuan. Oh, 2 perempuan. Cuma 2 yang jati. Di antara mereka bersaudara. Betul sekali. Makan dulu, Bang. Oke, iya oke. Ompit, makan dulu Ompit. Oke, baik. Bilang dulu halo guys. Bilang dulu halo guys. Oke, guys. Halo guys. Tutup apa? Oke. Makan dulu. Oke, kenapa nih? Balik ke atas. Apa dia double tiro? Bueno, lebih teh itu ya. Iya, berapa ya? Dokter itu lah tuh. Iya. Rakam ko to tiba-tiba ke dalam ya. Mana si rampur-rampur itu ke. Oh, ini po yoy. Wah, dia mau boleh Pak Amir we. Mudah-mudahan berkancap teh Pak Amir. Mudah menjop le. Mudah bojok. Weh. Utara mudah. Halo, guys.
Oh, oke, Om Amir sekarang. Ini putih rambutnya Om Amir. Rambut putih bukan berarti. Rambut putih cahaya surga, seperti atap sing bersinar. Iya. Sekarang musim hujan jadi pekerjaannya Om Amir banyak ini. Iya, banyak proyek masuk. Banyak proyeknya. Iya. Makan dulu, Mir. Ya, Makan dulu. Tak kemana deh? makan aku mandi. Sama sarapan. Saya no mitira mino kemana deh? Tak ada ya. Asyara. Oke, ya. Oke bosku, boleh bika di bela-bela lalan teh. Ya. Mandi mo Oke, iyo. Marami ya, iyo. Dia mo kami. Ano mau sih dia ko? Hindi mo to. Iya. Oh, oke Amir. Mati semua. Oke bahagia Junita hilang. Sarapan dulu sama dia lanjut. Ganti Kevin dia pampajaran. Atau berapa Kevin? Hindi Kevin jalan kan dulu. Sakit turun na Kevin. Oh, yo wala ba. Masapir kayo may betul antol eh Kevin. Kevin lagi ngantuk. Ngantuk berat. Tidak makan Kevin. Puasa na. Mati kidukit. Sugri. Tera kali kumanda. Kebagaran kita di puasa wah. Makan. Oke. Sudah bikin deh. Nah. Wah, Iya pada lu. Kiri kami pun ni ngambil. Dua pakai telepon ni anu. Siki nama telepon ko yung mo din nakal. Lima ni na sana telepon tutu. Jam 5 milik. Telepon dulu tutu. Ore sih jangan lupa Columbus. Iya. Wah, iya. Dami so tinggal kaya na kami kemana na tiro kita lalu TV. Udah mikan ni waktu sa Iya. bela-bela lang mi. Ano te bab satu pete. Oh, mana bakar kan itu le. Ya merang. Makan dompet. Oke. Oke ya. Itu pada Columbus lagi Om Anton dah kok. Jangan lupa Columbus Om Anton. Apa di Columbus? Tempe akan tahu dah kan. Oke. Oh, nah suara untuk tarkam itu kan deh. Oh. Subuh-subuh pamuyo dito ko alam natin masyarakat. Nah, masyarakat kalau kita sa utama ki angger. Oke, Mbak. Ya. Ceritakan deh. Nah. Baru kau na iwas orang tu okey lah. Na si Biti maratu kata pagi. Oh. Okey, na buat apa? Na sorok sakinah sangat ya Om. Oh, iya le. Yo. Mande. Oke, guys. Ya. Kita mau ke mana deh? Kamu. Ah. Ini uban.
Ya, oke lah guys.